Ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe namwe mutarayikanda munyemerere tubane ku muvuduko udasanzwe wa mama 23 hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Hot News, kinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru azira ibihuha, amakuru azira gusesereza. Video y'abacanshuro ngiyi murimo murayibona neza iruhande rwanjye. Murebe bano bacanshuro uburyo batabawe bakuwe muri Tanganyika, murahita mumenya ubukana bw'intambara ya mama 23. Murahita mumenya ubukana bw'ibiri kubera hano ku rugamba, murahita mumenya icyo mama 23 ishaka nicyo tugiye kwinjiramo. Ubwo kare nayendi kugana n'umusirikare wa mama 23 uri kuri front line, uri imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, yampaye amakuru mbere za podete agace mama 23 igiye gukurikizaho. Ako ngako ngiye kukababwira uduce mama 23 imaze kwigarura, none ngiye kutubabwira ese mama 23 nukwera ishaka gukuramo Uvira gufata Uvira kwa mama 23 bisobanuye iki kuri mama 23? Bisobanuye iki kuri FARDC? Ni ikihe gihombo kuri FARDC? Ni ikihe gihombo ku ngabo z'abarundi? Ni ikihe gihombo kuri Ndayishimiye? Ni ikihe gihombo kuri Fashi? Ni iyihe nyungu kuri Sultani Makenga nabo bari kumwe bose muri rugamba rwo kubohora abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwicwa, abari mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa, ndetse n'abanyamurenge bakomeje gupfira mu bice bitandukanye. Ubwo ku munsi w'ejo indege yarizanye ibikoresho ibikuye i Bujumbura ibizanye mu gace bita Fizi, indege yarahanuwe ihanurwa na Twigwaneho mama 23. Ibyabaye bavuze ngo twayihanuje imbunda ndoye ya Karachinyikofe niyo yayikomerekeje iragenda ita muri Tanganyika. Umumarisenero umwe, umucanshuro umwe yahise ahapfira, abandi bagera muri 4 bararohorwa, ubu ngubu baracyashaka abandi. Urumva rero ni ikintu cyiza mama 23 irimo irakora, ikomeje kwerekana ko ibyo yirirwa ivuga ko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari kugwa abamarisineri, hari kugwa ibikoresho by'intambara, ariho Tshisekedi asigaza agashira ibikoresho bye by'intambara. Nyine murabona ko mama 23 ifite ishingiro. Rero tudatinze reka tubinjize ku kibuga cy'imirwano, duhere kuri update z'aho urugamba rugeze ndetse naho urugamba rurimo rurerekeza, ubundi ibintu byose bigende neza cyane. Mama 23 rero yamaze gufata agace kitwa Ruvunyi. Mwabonye ejo intare za Sarambwe zirimo zirahambuka zitembera, ndetse ikaba iri mu cyerekezo kigana Uvira. Iyi Ruvunyi ni mu cyerekezo kigana Uvira. Mama 23 yafashe Ruvunyi nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Barugwanye ubudahagarara. Ni imirwano yabaye kuwa gatanu iba ku isabato, Ruvunyi ibirafashwe. Ni imirwano yari ikaze cyane. Iyi mirwano rero yari irimo ibisasu biremereye byaraswaga n'ingabo z'abarundi, na mama 23 nayikoresha imbunda iremereye itsinzura iyo ntwaro, ndetse n'abasirikare barimo kugira ute barimo kuyikoresha b'abarundi. Rero abarundi bahise bahura n'uruva gusenya kuko bahatakarije abasirikare 8, abandi benshi barakomereka, kandi noneho bahomba n'iyo ntwaro yari ikomeye cyane. Anariyo mpamvu hari ubwoba buhari bwatangiye gutaha mu mitima ya bamwe mu baporotisi. Impamvu ni iyi: Tshisekedi murabizi yiyamamaza, yaravuze ngo nihagira igikorwa azarwana azi agera i Kigali harimbure mu minota 30. Nyuma yuko basinya amasezerano y'amahoro, ingabo z'u Burundi n'abarundi bakoze agasha bavuga ko barimo bararaswa n'abanyarwanda. Tshisekedi nawe ahita atanga itegeko, basohora itangazo rikomeye rivuga ko u Rwanda rwabateye. Kandi twibukiranye ko hano masezerano yasinyiwe i Washington bemeranyije ko uruhande ruzangiriza amasezerano ruzahanwa n'itegeko mu byo bumvikanye. Hari amategeko agomba kuza agahana icyo. Noneho ikintu cyateye ubwoba niki: Tshisekedi yamamaza yaravuze ngo nihagira igikorwa u Rwanda rukagira icyo rukora, kandi u Rwanda babaraka RDF gari mama 23 yuko azahita ateranya inama inteko nshinga amategeko, inteko y'abadepite, bagahita bashakisha uburyo batera u Rwanda mu gihe gito kitarambiranye. Rero ikintu gitangaje
ni uburyo Tshisekedi akiva muri Amerika akigera iwe yahise atumiza inteko y'abadepite, inteko rusange igomba kuba ku itariki 8, ubwo ni kuwa mbere, kandi akaba yavuze ngo iyi nteko ntumije icyo nzasaba muzahite mukinyemerera ngikore ako kanya. Urumva ari ikintu gikaze. Niba Tshisekedi yaravuze ngo azatera u Rwanda, akaba yamaze gutumiza inteko y'abadepite, inteko ishinga amategeko, kandi akaba ariyo yavuze ngo azasaba icyo kintu, kandi noneho bakaba bamaze no gusohora itangazo. Kongo yasohoye itangazo rivuga ko u Rwanda rurimo rurabaminjiramo ibisasu, rurasa mu baturage, rurasa no kubirindiro, runafasha mama 23, yewe rukarenga no kurasa mu Rwanda, rukohindukira rukarasa no mu Burundi. Abarundi nibo bambere batatse, bavuga ko barimo barategwa n'u Rwanda. Mugari ibisasu bya mama 23 byarasaga aho imbunda y'abarundi yari yarashe za Kamanyora, abasirikare benshi bakasiga ubuzima n'abaturage ba mama 23, ku buryo mu Rwanda hamaze guhungira abaturage barenga 500. Nubwo Wiringoma ku kiganiro yagiranye na Scovia Mutesi numvishe abwira abantu ngo batahe, ariko uyu munsi wa none sinzi niba nabo bagira umutima wo gutaha. Hari imbunda zigishinze mu Burundi zirimo zirarasa kuri mama 23. Rero kuba bamaze gutangaza ko u Rwanda rurimo ruratera Kongo, byo ni uruva gusenya. Rero iyi mirwano ikomeye cyane ikomeje guza mama 23 ndetse na FARDC na FDLR, ni imirwano irimo bino bisasu byinshi, ni imirwano irimo intambara, ni imirwano irimo guhangana gukomeye cyane hagati ya mama 23 ndetse na FARDC. Wumva nyine ko ari ibintu bigize ute, ari ibintu bikaze kandi ari ibintu bikomeye. Rero tudatinze reka duhite twiruka, ni nyuma yo kwigarurira n'ibindi bice birimo Kamanyora na Kamonyi na Rubarika na Kangabiro na Katogota na Rurambo, ibyo byose bikaba biri muri teritware ya Uvira. Ahandi rero mama 23 yamaze kwigarurira nk'uko twabibabwiye hejuru, ni muri aka gace ka Ruvungi ndetse n'agace bita Ruvubu, akaba ariko mama 23 yambutse, none ikaba irimo irerekeza muri aka gace ngiye kubabwira kariye. None mama 23 irimo irerekeza mu gace bita Bwegera na Kitomesho, ndetse yerekeza no mu gace bita Rubirizi, Mutarure, Nyakabare, Sange, Rubibi, Runingu, Kahwizi, Kavimvira. Hano irabimaze kwinjira neza muri Uvira, irabisigaje kano gace bita Murogotwe ita yinjira muri Uvira. Roma 23 kubera iki ishaka gufata Uvira? Impamvu ni iyi. Impamvu ishaka gufata Uvira ni ukugira yisekirize kuri za Kamanyora, za Bukavu, nyine ibeho ifite umutekano w'utwo duce, ndetse ibashe no kurinda abanyaminembwe. Kuko mama 23 nimara gufata Uvira, irabifunguye inzira yerekera muri teritware ya Tanganyika, ifunguye inzira yerekera muri teritware ya Beni, ifunguye n'inzira yerekera za Mirenge, kugira ngo muri teritware ya za Fizi, kugira ngo itangire nyine yigarura ibyo bice byose, none ibintu byose birushaho kugira ute, birushe kuyorohera. Ubundi hari ikintu mutazi, mama 23 bino bice byose ifite ntacyo bitwaye Tshisekedi, ariko nimara kwigarurira Tanganyika, teritware ya Tanganyika ikaba imaze kwigarura Uvira, none ikagenda igakubita ikigarura Kisangani, ibintu birahita bibi bindi. Mu Mbutu kugiye cyo igihe bari barimo bararwana, igihe bafataga ibindi bice yumvaga nta kibazo gihari, ariko bamaze kumva mu Mbutu amaze kumva ko bamaze kugera muri Warikare na Kisangani, ububiko bw'amabuye, yahise avuga ati none ibiganiro reka tuganire, nagize ngo bari mu mikino. Rero Tshisekedi azemera ibiganiro byimbitse ryari, azemera ibyo ari gusabwa ryari, igihe mama 23 izaba imaze kwigarura Kisangani, izaba imaze kwigarura Uvira, izaba imaze kwigarura teritware ya Tanganyika, izaba imaze gukuramo Beni, aho hose Tshisekedi azahita avuga ati none birakomeye, birandangiranye. Ukumva rero Tshisekedi ari mu bibazo bikomeye cyane, niba bimugeranyaho, niba urumva rero ni iki, ni ibintu bikomeye cyane. Urumva rero ni ibintu bigize ute, ni ibintu bikaze cyane. Hano hari telefone ndi kumva, reka numve ibyayo
noneho nimara kumva ibyayo mbone nkomeze manze numve niba uyu muntu agiye kumpereza amakuru y'ibiri kubera hariya rwose za Kamanyora. Reka nze numve kabisa, munyihanganire, aya ni amakuru umuntu aba atakwiye gucikwa. Tubanze twumve ibyayo turebe. yaraduhamagara tubura telefone ye nisona, turi bube tugira ute, turi bube tubireba. Okay, kamanze numve uyu muntu, numve niba ari amakuru. Yego ndakumva bro, ni fresh? Ni byose cyangwa ahubwo ni kubonye nyine ndi mu kiganiro? Ni kubonye ndi mu kiganiro cyangwa mbikoherereza? N'ubundi kuguhamagara ndi mu kiganiro. N'ubundi kuguhamagara ndi mu kiganiro. Oya, ndi kuguhamagara ntago nigeze nkupa. Okay, sawa, bonne chance atugerere. Oke rero uyu nawe akaba amaze kunyapodetinga mu makuru meza akomeye cyane. Mama 23 none hatuvugana nkuko narindi kubibabwira. Mama 23 ikaba imaze gukuramo kano gace bita Katongo na Bwegera. Iyi nayo nindi breaking news. Mama 23 none hatuvugana nkuko ino telefone muyibonye imaze gukuramo agace bita Katongo na Bwegera. Uyu mutipe rero arimo arahatugerera, hagiye kutwereka ngo bimeze bite, hagiye kutwereka ngo byifashe bite. Ubundi amakuru yose muba mugomba kuyakurikirana hano kuri Hot News, kinyamakuru cya mbere kikugerera kuri tere, kandi ibintu byose bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Rero aha za Ruvungi FARDC n'abambari bayo bari bahashinze intwaro ziremereye zarasaga buhumyi muri centre ya Kamanyora no mu bindi bice bituwe cyane binagenzurwa na 23. Urumva rero ni ibintu bikaze cyane. Ibi bisasu byasimburanaga n'ibituruka muri za Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi biri koherezwa ku barwanyi ba Mama 23. Ni mu gihe abarwanyi ba Mama 23 nabo bari gukoresha imunda zirasakure bagerageza gusenya ahari kurasirwa izo ntwaro za rutura za FARDC ndetse n'iziri kwifashishwa n'ingabo z'abarundi. Hahita haza gupfiramo umurundi ukomeye cyane, akaba ari umukroneri, akaba yamaze kugira ute gushinga karizo, akaba yamaze kuba ifumbire y'ubutaka bwa Kongo. Murumva rero ni update z'urugamba, ni update z'imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza Mama 23 ndetse n'ingabo za Kongo. Uko rero turi buze kugenda tumenya amakuru, mureke nkurikirane iyi nkuru bampaye, noneho nze kuba updatinga mu kanya maze kumenya ibyaka gace ka Bwegera koko niba kamaze kuba tombe. Niyo ndirimbo barimo baracuranga Mama 23 mu gihe FARDC abarundi barimo kuririmba ngo agahinda karakanya.